I tau patu rā ki te rā a pēni hēnare o reipa rāwa ko o rini kaipara o te pāti Māori i tētahi tau kume tōranga pū i whakahaere hia e whakaata Māori me te hui i rungi te mara o rākei mo te tūru o Tāmaki Makaurau. Ko ngā kaitono e rua i ki ake, ka mahi nui rāua kia piki ake te hauora o te Māori, ana ko te whakatū anō i te aka whaiora tō rāua hia kia te tuki ai tērā ki taurangi. I ki hoki rāua, he mea nui kia rāua, kia whai a te pūnaha hauara o tēnei whenua i ngā mātā pono o te tiriti o Waitangi, nā i te kōrero rāua ki ngā kai hautu i te tau kume kia Julian Wilcox rāua ko Māni Dunlop. No rere mea na koe, kamanatanga mai ana koe, ko hoki mai anō a te aka whaiora. I tū a Chris Hipkins ki runga i te marae o Waitangi, te whakautu i te pātai, ai. Me pehe utu ai, hore he rawa imi. Kaore, kei reira ngā rauimi, kei reira anō hoki i te pūtea hei tautoko aki i tēnei kaupapa. What's clear is this government has decided to give money to landlords instead of funding our health system properly. Te Pāti Māori is committed to investing $1 billion back into whānau ora and $5 billion towards Māori health so that we can establish the Māori Health Authority and kia toitu ai tērā. So if you were to be put in power again, how would you entrench Te Tiriti in our legislation and help overhaul what this coalition government is doing? Kua kōrero te ao Māori i te kōrero. We've heard the consultation take place through Mātike Mai and other kaupapa that have been led by iwi and led by Māori. What I'm failing to see here in the plan is the ability to get the other 85 votes that you need in the House to entrench it. The ACT Party can entrench the Regulatory Standards Bill overnight, then we sure as heck can do our best to entrench Te Tiriti. They're moving very fast while we stand here and talk about things. Look, we can sit here and talk about why we can't do things. That is something that we're constantly hearing a lot of. When we talk about transformational change and change in general, it requires big thinking, it requires thought leadership, and it requires a lot of belief in Māori. Ko te tūono o Hepetema, te rā whakamutunga mo te tuku pōti ki te kōwhiringa motuhake mo te tūru o Tāmaki Makaurau.